Let's go. Ka Israel kan umailat ya ka Palestine ban pai sabanta sate jongka Gaza hadu baka Hamas kan pelat ya ka Arbel Yehod ka Israel hakasi sajan kalaong bahkan umailat ya kinong Palestine ban lek pai biang sakatan sate lamingi jongka Gaza tat hadu banda pelat no ya ka riu pa ka bala kmi ilinti ka Arbel Yehod ka bala Syarabor ong ki kerwo jong mtirang badu jongka Israel u Benjamin Netanyahu menin kasni sajan saungut ki sipai Israel kentei ki bala saset ha Gaza la pelatnya da ka Hamas kum ka jingsiu kaliang ya kumba arspa ngut ki koi di Palestine kum ta la rai ha ka jing yate ban sange ya siap ban penkut no ya ka thma ka bala ne khatsan banai hapo Gaza Henry ke ka baja hapreng ka jingkemen kala don kal air jong ka jingsiu si hadin baka kentei rupoi ba kabala Syarabor kabala kmi lintiru bahkan pelatno ya ka menin kasni sajan kamsum lami pau satya kane kala penbitar sisa ya u prime minister jongkari Israel namarkan ni kadau kala pelong sendon ya u ban berngem ya ka Palestine bakam sya ban lek pai biang sa pentas sepni jongka Gaza tat unda la pelat ya kane ka Arbel Yehod ulang susu ka Hamas kamsum lala ban pendep ya kacing kekli jongka ban pelacua ya kentei rupai ba jongka Israel ki ba Syarabor kum si banta jongka jing ya tek kular ngikut jengmut ban penpai biang ya ka Arbel Yehod kanong senong jongka Israel ka ba Syarabor na nir ozet kum juru ya ka Shiri bibas bat ki arngut ki kun jongka kafir bat ka Ariel lapan rap susu umintri rang ba kari Israel kacing penken jongka Hamas kala penpitar sisa ya menteri rangba jongkari Israel ha ka banta banikong jongka te kacing yate ka bahenru benta ka Hamas kala menjur ban pelat ya ki lai pulai ngut ki nong Syarabor ki ba kentup ya kentei ki kena ki senrang ki bala kabrang ba ki bapang bat ki ba mensau ha kacing siu keliang ya ki spa ngut ki koi di Palestine ki bala syaset ha ki patok jongka Israel kan saweng no ya kisipai jongka nakikatu kat ni kijaka kibadon ha Gaza Strip